Kirapa. Ako se sjećate ove legendarne reklame iz 90-ih, onda se sjećate i Clio jedinice. Mi se danas družimo sa najnovijom generacijom, a to je Renault Clio 5. generacije. Prošlo je gotovo 30 godina od kad se pojavio prvi Clio, auto koji je nama, autoljupcima, toliko toga dobrog dao. Prisjetimo se. Imali smo prvi Clio, instant hit, auto koji je obilježio 90-te. Zatim prvi hardcore gradski paprenjak, apsolutna legenda, Renault Clio Williams. Uslijedila je ljepotica plastičnih obraza, Clio 2, prvi auto sa plastičnim blatobranima otpornim na manje udarce. Ujedno, ta generacija je dala još jednu legendu s kraja 90-ih, Clio RS. U ovom slučaju 172 i 182, ali i nešto rjeđe viđeni Clio V6 sa centralno smještenim motorom. 2005. godine, ponovo auto godine, Renault Clio, ovog puta trojka. RS su bili modeli 197 i 200, a 2012. godine došao je do sada aktualni Clio 4. generacije, koji nam je ujedno i podario RS model po prvi put sa mjenjačem s dvostrukom spojkom. Clio je s godinama rasao od automobila koji je bio tek nešto veći od Twinga do ovog danas. Auto koji je maltene klase Golfa. I ne šalimo se zato što je gepek na ovom autu 390 litara, što je čak i veći od Golfovog gepeka. Uz to dobio je nekakve ozbiljnije detalje, ova C-LED dnevna svjetla, malo ozbiljniji naplatci, dobio je kvakicu veću u C-stupu za zadnja vrata, ima zadnje lampe koje su nešto ozbiljnije i zapravo izgleda kao Megane koji se stisnu u pranju. Najveći noviteti Clio kriju se u unutrašnjosti. Renault je krenuo u hajku na Audi, konkretno na Audi A1 sa Cliom. Od profiliranih sjedala, kvalitetnije plastike, fancy ručice mjenjača, ovih tipkica koje su puno kvalitetnije i ovog velikog 9,3 inčnog displeja. Čak je ispred vozača veliki digitalni displej, nema više analogije. Ergonomija je odlična, sjedi se udobno, sjedi se nisko, sjedala se lako podešavaju, a imaju i ovaj tanki naslonjač za glavu za stražnje putnike da mogu bolje vidjeti van. Otraga također ima mjesta i za više putnike. Također pametnim inženjeringom i promišljanjem našli su u unutrašnjosti dodatnih 9 litara prostora u raznim pretnicima. Puno toga na ovom automobilu je unaprijeđeno do savršenstva, što bi se reklo. Od položaja sjedenja, ergonomije za ručicu mjenjača i sve ostalo, jednu stvar su glavno fulali. Dvije zapravo. Jedno smo prebacili iz stare verzije, a to je da su komande iza upravljača i da i dalje ne vidite šta radite s prstima, nego morate zapamtiti gdje vam je koja tipka. A druga stvar je kolo upravljača. Podebljali su ga i odrezali su ga nepotrebno s gornje i s donje strane. Mogli su ostaviti onaj stari upravljač ili još bolje prebaciti na apsolutno skroz savršeno okrugli volan, što bi bilo još bolje. Prebacili su i komande sa centralnog grebena na upravljač, tako da su sad komande kompletne za tempomat, sve na volanu. Sve te zamjerke ću staviti sa strane jer vam želim pokazati nešto jako bitno kod ovog Clio, a to je kako se vozi. Pazi sad. Gađamo rupe, a ne zbraja nam zube. Netko je u Renaultu odlučio staviti tvrđe selene i malo promijeniti geometriju ovjesa. Napravili su apsolutni puni pogodak. Za razliku od francuskih automobila, većine francuskih automobila koji imaju karakteristično mekane selene radi udobnosti, koji po cesti mijenjaju smjer kad se vozite i mijenjaju putanju, Clio to ne radi. Clio je postao puno precizniji auto, utegnutiji auto, kompaktniji i malo je promijenjen prijenosni omjer na upravljaču, tako da je auto još agilniji. Ono što im djelomično zamjeram je previše su filtera stavili na volan, pa je volan malo tup u kombinaciji sa ovom debljinom većom i to je isto onak jedna stvar koja je mrvicu minus. Međutim, morate ih shvatiti.
Volani su postali deblji zato što imate unutra u samom obruču volana senzor za pritisak ruku. Naime, ovaj auto ima i praćenje prometne trake. To ne samo upozorenje kad izlazite iz prometne trake, nego vam i vraća upravljač nazad. Sigurnost na nivou. Pod poklopcem nam je trocilindarska litrenka turbo sa 100 konja koja fantastično radi, nije potrošač i ujedno ima popeglanu krivulju momenta, tako da imate cijelo vrijeme osjećaj kao da vozite auto od nekakvih 130 konja. Perjanica modela je 1.3 motor turbo sa 130 konja, a on će doći isključivo i samo sa automatskim mjenjačem, odnosno mjenjačem sa dvostrukom spojkom. Ova RS Line oprema je apsolutni sweet spot. Imate ove profilirane siceve, imate te nekakve sportske detalje po unutrašnjosti, golemi 9,3 inčni monitor ispred koji je jako veliki upgrade, odnosno kompletan infotainment je veliki upgrade na onu staru verziju, ali RS Line sada postaje perjanica, više nije GT Line, GT Line su izbacili. Isto tako, novi Clio neće dolaziti u trovratnoj verziji i neće dolaziti u karavanskoj inačici. Karavansku inačicu je sada zamijenio Captur. Električni također nećemo imati jer Renault ima Zoe, ali dolazi nam hibridni Clio. Njega ćemo malo pričekati. Čisto da vam dočaram koliko je Clio bitan proizvod za Renault. Do sada ih je proizvedeno i prodano preko 15 milijuna primjeraka. Ništa na ovom automobilu nije prepušteno slučaju, sve je pomno redizajnirano i pomno dorađeno, da bi došli na razinu na kojoj jesu. Ovo je jako veliki korak za Renault, jako veliki korak za Clio i za cijelu gamu općenito, jer što se tiče interijera, što se tiče eksterijera, što se tiče završne obrade, ovaj automobil trenutno u usporedbi s Njemcima nudi više za isti novac i bolje se vozi.